voin hi trau thla ni som pariat thole ni ani a tun tum chu Russia le Ukraine in do kan puan thin kan chol lok dona ni ni thum kalta a India ram deng chuak tu thil thleng zen lo live telecast noya in ka hlum na ra phlak tak chung chang kha kan ron thlur ming dona ma se hetianga rong taka chet na chung changa YouTube lam an strict ema wangin a him chin chau thala kan da dona a video ero Instagram lama kan ron ta anga in lo endon nia India ram helpol ruai tu langsar tak mai tual tha thu boi tam tak nei anua politics aluta an unawa thina chung chang kha kan puang don ani tuna ngai thatu tam tak chuan in lo hreto nge in rin oma ma se chiang jok in a che vel tenen a background le a chanchin te kan ron hol kwal don ani atik amet chanchin kumsom pasari mi le kani la in tual tha thu boi siam sakani dai to a voinga MLA ani to bok kumsom pasari mi le kani la ya tual tha thu boi siam sakani a crime cha ta kai chho nuwa India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru a Lok Sabha MP ani Nabial Phulpura MP ani leta a chanchin kan soye hi atik amet ni in nimin pia mai inrin ni khan police le mi pui chim boy kara live telecast la in ka hlum mani gangster trans politician anti gangster atanga politician a inlet hepa hian kumsom tam tak chung Uttar Pradesh mi pui thin lunga hlona a thlen to a inrin ni April ni som panga khan UP ya Prayagraj a unaw pa asraf nen medical examination nei puyan ni la in ka hlum mani ta ni kha atik amet hian kumsom ni chung zat chu thu buai zat chuang alo nei to a heng zinga hian sumlak luna diklo in ruk bole tual tha case te po telani atik hian kumsom ni don lai chu dan bo chet na le politics khovel ron pal tlang thlengin har sat na lian tak ma chon lo le a politics jin konga akong dal tu lian tak nei lovin a voglal le na ni bera chung kore thei taka pianga ni ve boka sualna khovela a jin kong chu anau pan lai atang to ina zo tran dei to ani akheng puite chu thu boi diklo le phiaruk na ne na tu dai thina api le pu te khoa chuan thu hretu te siamin thamna pe thina politics a ama ma chon ve tu deu te chu a voda ya dan mid dela drang in atlan chuak fo train zangai na nei lo anga hriat ani reng bokani atik amet re theina atanga thil ti theina kumsang khazukwa somruk pani apiang Allahabad tuna Prayagraj apiang atik amet hian anu panlai hun chu re thei takina manga apa chuan khopui chunga aizanna atan sakortula lira khala high school exam a hlo cham hnu in a cholsan tabok atik hian re theina atanga chhuadan tur ngai tu in angai tu na seng rei lo hle sualna kongzo chu athlangta ani bermai a eizon na tur zongin atik hian rela tanga lungal thei arutrana sum mu tu mina hral tran ta a tin hun reilo te chungin rel kong siam tu contractor te vovin chutiang chuan ai zong chhota bokani party athil ti theina kumsang khazuko somret pakwa ti lo chu atik hian kumsom ni pasari mi le kani lai atangin politics a van neina chang chowa van neina kan ti don nge vona le thamna a mang thiam jok chuti lai chuan undisputed bahubali te kadong hemi kumvek hian representative politics a hain lanta a independent angin Allahabad West Assembly seat alangal atik amet hi Allahabad West bialatrangin tram nga azonin record siamin legislative assembly member atan thlanani atik amet hian Allahabad West seat hi voini sangkhazako sumko pakhatle sangkhazako sumko pathum independent candidate ani laina lo hum him to a sangkhazako sumko paruk khan Samajwadi Party candidate nen seat khatanin chuwa nena chang sangkhazako sumko pareta Samajwadi Party atanga no chhuani nuwa sangkhazako sumko pakwa khan apna dal AD azoma sangkhazako sumko pakwa atanga sangni pathum thleng khan Sonelal Patel din apna dal president ani Pratapgra atangin apna dal candidate angina chuwa mase achaklova atikhian kumsang ni pani assembly in thlanpuya khan apna dal cricket in Allahabad West seat alale a
kumsang ni pathum khan Atik Ahmed chu Samajwadi Party a kir le a kumsang ni pali khan Phulpur Lok Sabha biala ne na changle ta ni Atik Ahmed hi kumsang ni pali khan Samajwadi Party a oma Phulpur atanga MP thlantin ania he seat hi India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru seat ni thin khani Atik Ahmed hi sang ni sompariat Lok Sabha bipola Phulpur a kir le a mase independent candidate chu in seat hi la theilova amma kumsang ni le sompalia Stravasti atanga Lok Sabha in thlan puina ya Samajwadi Party candidate ni laile kumsang ni pakwa a parliament in thlan puina ya khan Uttar Pradesh a Pratapgarh atanga apna dal nominee ni tura be na po a hlo chamto bokani in thlan puya chu hun ber le a chaklo na chu kumsang ni sompakwa khan ani a Varanasi atanga independent candidate ani lain tuna India Prime Minister Narendra Modi laka chaklo to ani kumsang khan zakwa somko panga khan Lucknow guest house case chungchanga Atik Ahmed hian rampum ngai vena hloa Mulayam Singh Khan Kansirama BSP le athlak tu Mayawati te thlop na in sarkar siam BSP ho tu le chuti lai Chief Minister Mayawati omna guest house chu Samajwadi Party a MLA le workers ten an hual to a Mayawati Party in Samajwadi Party ne na inzom na anti topa sarkar na siam turin BJP nen anin kopa hewang hian Ahmed te hian thinrim hle Paul Beatty la chaklo ma se state chunga thune na chu atlan hiam lova kumsang ni le sompania Uttar Pradesh Assembly in thlanpuya anin dona khan rampum huwa pin thu thanga siam kumsang ni sompania Uttar Pradesh Assembly in thlanpui nei lai khan Mayawati chu Chief Minister ni lai ani a Atik hian jela tangin nomination paper a thelut Allahabad High Court a campaign turin bela dil nge ani Judge Somvel chuan bela dil na hi an ngai tu du lova atopa chuan Judge Somle pakhat na chuan he thu boy hi ngai tu turin a remtia Atik Ahmed chu bela chu ani ta a ama ero chu in thlanpuya hian Rajupal anupui Pujapal laka chaklova Atik hi kumsang ni panga a BSP MLA Rajupal tha thu boya in nam hnoi nia pulang sar takani Crime Diaries kumsom pasari mi le kani lain kumsang khazakwa somsari pakwa khan Atik Ahmed thi Allahabad a tual tha thu boy siam sakani to a chuta tangchuan hnuwa Uttar Pradesh rampuma gangster network enkol Gangster trans politician hian kumsang khazakwa somsari pakwa khan dan bo chiat na khovela alutrana reporta alan dan chuan Uttar Pradesh Gangster Act noya thu boy siam sakma sakberani Atik Ahmed thil sualti chanchin asum lak luna in ruk bole tual tha thlengin Uttar Pradesh chuan hriat hlo takani a crime file chuan ama le achung te chur theina atangin a hruai chuaka Uttar Pradesh mithil ti thei tak te zinga ain hlangkai The Indian Express report ina asoidan chuan Atik hian athil ti sual tirlama khan geng hruai tu engemozat nen an thokduna anzinga pakhat chu Prayagraj gangster hlawam berpol Chan Baba ani ahun lai chuan Atik hian Allahabad biela politics a elpui noksak khopa nei lo tlukani a kumsang khazakwa somret pakwa khana king puilian ber saukat ilahi chu police nena inka na athia Atika laka criminal case as a chuang thelu ani masa kumsang ni sompalia Lok Sabha in thlanpui nei tura affidavit a chuan achunga criminal case pending anei lo thu a soithung man le hremna Atik Ahmed tana harsat na lian masaber chu kumsang ni panga aka hlum Rajupal tual tha thu boya a hminga langkhani Rajupal hian a electoral debut atan Allahabad West Assembly seat ala a khata tanga thla inga mazat nuwa tha ani achan ni bera an sei chu Atik Ahmed unaw pa Khalid Azim chu he in thlana hian a chaklo wangani Atik hi hemi kumvek hian Rajupal tual tha thu boya manani a mase kumsang ni pariat khan bel phal sakani a mase zel chung emo zel pona emo Atik Ahmed hian Uttar Pradesh underworld ta thunei na vong renga against men te ven himna hnuaya om reng thung
kumsang hi pasari khan madrasa zirlai geng re pa in nam hnoi nia soi mi pa te hum him tua pu ani boka he thil thang wang hian mi pui an au chuak na sa hleya Samajwadi Party chuan an hnot chuak ta boka ni hei hi BSP ho tu Mayawati na Uttar Pradesh a thunei na achan le tak hun lai kha ni a heti lai hi Uttar Pradesh mafia ho tlak chiat hun lai kha ni boka Police te chuan atik le unau pa Asraf te chu man tumin an ve na sa hle a kumsang ni paret khan an in peta nge ya zela da an ni ta ni atik ta na har sat na dang le chu kumsang ni som pasari khan Akhilesh Yadav Samajwadi Party ruai tu na achel khan ani kumsang ni som pasari February thla khan atik hi Prayagraj Sam Higginbotham University of Agriculture Technology and Sciences a staff member te pong sual nia soini in police te chuan an man le ta ani he thil thlan hu hian Allahabad High Court chuan UP police te chu assault case a atik ameta an man lo wangin na sa takin an soi sela chumi nu chuan man ani le ta ani atik ametan buena na sa zo karon her chuaka Yogi Adityanath chu Uttar Pradesh CM ani khan he fire branch BJP ruai tu hian gangster lo tak tak te nun ati chep sot hle Dioria zela a chung hian lakna war real estate dealer Mohit Jaiswal chu atik ameta mi ten an rubawa zel chunga atik ameta ma an ron ruai ni in an pu he thil thlanga wang hian atik amet chu Bareilly zela sonani Anhuwa Supreme Court chuan atik amet chu Uttar Pradesh atangin Gujarat Ahmedabad Sabarmati Central Zela son turin thupe ka chuata hiala atik amet hi June sang ni som pakwa khan Sabarmati Zela sonani Umesh Pal tual tha thu buai kha atik ameta kuanga ta na akil na perek nu nung berani kumin February thla khan Umesh Pal tual tha na thu boya khan amet mingba ka afa pale anupui ming zialan belani hei hian Uttar Pradesh Assembly a boina na sa takasiama Chief Minister Yogi Adityanath Samajwadi Party chu an ro rel la ya miswal te choi sang tua apu bok Umesh Pal anupui jaya chuan kumsang ni paruk khan amet le atho pui te na pasal hi an rubo to ni in a soya kota an du zong thu soi turin an nor ni in apu boka Police ven him na khau takara Umesh Pal kidnapping case in lan turin Sabarmati Jail atangin Prayagraj ruayani Supreme Court po ven him dil na theluta Umesh Pal tual tha thu boya pu ani awangin anun na ata na hlom hle ni in a soi UP Zela sonani lai hian tha ani mai a hlo thon thu a soya an program ka hria an thil tum ka hria min tha an du ani ti in Amethian zel pona thuthar the dar tu te a hril nge March ni somni pariat khan Uttar Pradesh MP MLA court chuan criminal politician Atik Ahmed kumsomruk pakhat le chutianga an pu dang panhi te chu kumsang ni paruka Umesh Pal kidnapping case thiam lo achan tir ta court chuan dam chung lung in tang turin na hrem le ta bokani voi tam tak atik hian soin fake encounter tha ani tur thu lo sei chuak thin bilkul miti me mil gaya hen April ni som pathum khan Umesh Pal tual tha thu boya Prayagraj thu zofia tura hruai ni lain atik amet chuan media mi te ama chona tuna chuan leya kan tlu sopta khonga in kan mei chia le nau pangte hiti boisu ati abeidong ve ta hle ni mele hemini ve khian atika fapa asat le athian nai tak gulam te chu jansia ka hluman ni atik amethian asat vuina tel turin phalna dil ma se phal sakani lo atikan afapa tran pui thailo le thlangwan thailo wangin afapa asat thina hian mo phurtu a in ngaya ka fapa no pang le u nau pa te chunga hian tuma in mo phurna an la thailo ati Prayagraj munaka hlum ani maluk khan atik chuan nahi le gaya to nahi gaya min hroi lawa chu wang chuan kan kal lo ati chu atik ameta thu soi hnung berani a afapa asata vuina a hroi ani lo chungchanga enge soi tura nei ti an zona a channa ani atik amet inrin nia tha ani ma khan tuna kan soi afapa asat amet chu jansia
Uttar Pradesh Police Special Task Force SFT nena anin beina alo thito bokani kha asat hi nupui nei mai tur ani nge atik amet hi ana fapa kumsom pokomi chu afarnu fanu nen anin nei na tur asiam felto ti asoi ama ero chu February ni somni palia Umesh Pal tha ani awang khan in nei tumna chu anson hlata ni Uttar Pradesh Police te chuan asat hi Umesh Pal thana hian in nam hnoya an lo pu to apa atik po he thu boya hian an pu bok February ni somni palia tual tha ani nuwa tlan chia asat hi tholeni khan jansia UP Police ten an mu chuaka Police thu chuatar len danin asat hi atho pui gula mana zuya anmani mantum Police te chu an lo ka pani asat le gulam te panni hi anin beina hian an thi ve ani Uttar Pradesh Special Task Force ADG Amitabh Yas chuan thlakhat le chan vekal ta chung khan SFT team te chuan asat le gulam te man tuminan beito ti soi sual man chu thina an lo ti mathlon lovin atik amet le afapa asat amet thina hi ni khat chawina kardan afapa ninga nia ka hlumani a inrin nia apa tuna chanchin kan soiber atik amet chu live telecast line ka hlum ani India rama gangster lalpa politician ni ta tha ani dan le athat tu kumsom ni borvelo upa atik ameta kap hlum tu mi pathum te hi Loveless Tiwari te Suni Singh le Arun Maurya te anni kota anin lan nuwa ni sompali chung judicial custody da anni don police te soidanin mi pathum te hian ameta pol gangster ho hi ti to pandu ani ming cher andu thuan soi an tha dan tur chu uluk takin an lo ruah man to a nilengin amet chu an lo zui charchar ni in an soi atik amet ale auna pa asraf amet te ruang hi an khwa Prayagraj a postmortem ani nuwa phuman ni eptu party te chuan Uttar Pradesh sarkar chu walau takatwal thana thleng wangin nan beina sa hle a Samajwadi Party ho tu Akhilesh Yadav chuan an state chu Jungle Rush ram hnuailal kuta ti in a soi Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chuan District Police ho tu le senior official dang tenen inkom ho na nein state pum chu thlamuang taka turin angen sarkar chuan amet hum him tura ruat police telaka action engma alalo Uttar Pradesh sarkar hian mi pathum omna Judicial Inquiry Committee nena thlani chung hunan pe a tual tha chungchang report he lut turin nanti atik amet hi parliamentarian hlui inruk bo thu boya thiam lo chantir ani a inrini khan police ten medical check up an nei puila in auna panen ka hluman ni he thil thleng hi live television na cover ani laiani poi khoi tu te hi journalist angin anin lana Jai Sri Ram ti chu au chua puin police te kuta anin pengal he thil thlen lai hian police te hian silai mu pakhat ma an kap chuak lovani ole gangster lalpa ni thin politician ni ta ang deuh hian politician ni zui ta ang deuh hian Mizoram a hian voi khata ho sathut ho hi MLA le minister an run ni ve tep to mai lo mo nge an ni reng to zok mang tha le vek ole